assalomu alaykum. Cambridge 73'lerde tuğanlar mı? Cambridge 70 suratımızda ne tuğanlar? Ötkünde ayağıya üstünoşka bulatı ekçösü geli ol. Suat tuğanlar. Tapaya kalattık tuğanlar. Geli oda tuğanlar. Geli öğretlerim bu da kalasa. 2018 25 hibritke tuğanlar. Sıkıntılar bir sıra. Görgöz ödölçü masası değil. Baştan boyka bolle dostlar. Bırak kuşlar tegi tuğanlar. Jakşa olda tuğanlar. Arazak tuğanlar. Siletteken kızısından nomerleri yüydük alacaktan. Taza değil karıştıraklar yok dostlar. Harmoniya sırası. Өзінің родной дискаларында тұрады, комплект жасасында аябай жақсы. Салондорына назар салабыз. Салондор достар, кожа салоны, монитор өзінікі туғандар, эвополиттер төшөлгөн. Бар жоқ функциялар іштейді туғандар. Линияны қармайды екен, эвополиттер төшөлгөн. Арқа жақтарында көргөз қой. Мына достар, таза генен кимге ким шундай 70 издеп жүргөндөр болсо туғандар, максималда бөлүшүп коебуз. Номерлери калтырып кетебиз, машинаның ошуардан же 037 автосалонунан көрөбүз десеңиздер болот туғандар. Басына өтө жөндөмдүү. 15.000 AQSh доллар